Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kasonam Raghuvanshi kalau jamin mentaka sengi ka arfu pratarik uyayong arjak apun riau, bat kidan bun kidaw bagi yung bisyar jong additional DC judicial kakong DR karpteng, kalap bagi haban ajamin ya kasonam. Haka hukum ka yung bisyar, kala kadaw bagi don gijing bombyang kikot kisla jong kipulit, hak biyaday bagi jingkem jong ki ya kasonam. Kani kadai ka case kabla register Sora Police Station, case nomor nyaw slice arjar arpusan, balapan hap haka section, Chispalai subsection iway. Arlai pra clause A. Lainot kendai subsection Rio. But section lai subsection Rio. Henry haka intimation of ground of arrest. Lani kata ka jing pentip yang jing syakem jongka la pentip ketkum ka section sound not lai subsection iway. Haka jaka jong section sispa lai subsection iway. Kanang bisyar kala kentat yang jing yasaj nong sajaan jong sarkar oblak kedaw. Baka day ka jing bakla haka porbat ho. Bat kanong bisyar haka hukum kalaong baka ni kajing bakla kapaw haki babun kikot kisla. Yung bisyar kalaong baha barok kikot kisla kibiaday bagjisyakem jang sonam Raghuvanshi kim biang lud. Naduk memo of arrest, inspection memo, bat kwe pat kikot kisla lapan hap haka section saus palai subsection iway. Bat omsyam lapan tip yak sonam yak jing pengat yaka haka section sis palai subsection iway. Kaying bisyar lakmi ibni aru yak darshan case. Nomor hakapor bakem la pentip dagaktin balakem halor kita kidaw bala penrung ru berkejing tho ban pendep yaki kendon jok section Sanpau A CRPC kaying bisyar kalap ru bakam dan ai ka record ban pen I bak sonam ko danoi saj an hakapor bara yaka sing bisyar Hagasiapur la ajamin yak sonam harkat ki kendon ki bate yaka Sanpau jarnka harkat ki arngut ki nong bakli kan kum jamin bra ai kamla ban perri lani ban penduk pendam yi sakhi ki sabut kade ban wan hajir hagi tarik ki baga ying bisyar kabu kamde ban pet nak jaka ka bahap apo ka jingpet jingpi jongkani ki ying bisyar lanyo stang lada kayo jingpit lupa. Sebab competition jungi kam judai ka touch lani kam kodyat madiat they are never our competition. Competition jungi kedai mengi para guest house, para instay, para homestay. Kaya mengisak sedang di email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house lah ka homestay kan. Por bangi penkala ni ai kerteng ka orange homestay. Pingi sedang sya no ka 4 rooms, tangba no ka 4 rooms ni sutho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jong ki tourist ila sedang bod ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan katsandu habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar mo habangin la dak puli hingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment mo uba kambet kambiang ulit sa he'll go for touch lane who want that luxury experience ulit touch budget travelers kilait hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha kom kini ki instay ki tang kata ngala bar ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang show receive kawai ka award ma katin ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka po tekan ka ni kawai ka pini ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka try ban promote lo dia boro